Hello, a very good evening. Welcome to Hutna, a 360-degree analysis of news events. Hutna ma'am punang putaram lokchage. So now a very big political but changes mo khangni haji ko reje aduna kari political development no haji ko rebe se haji Manipur gi haji Kanglup ani gi Irang se for the last 2 years sahi ni mapung phar ka dorobani aduna how kiba 2023 gi May gi tarik hom dege hol kiba masi Irang sin maram oirga tongan political party mayam gi marak ta thokiba charang na mayam khak laigre aduga BJP itself the government itself makoi gi manung da political change tawdabani amaga yanaraktaba amadi maruina yanarakidabagi maram se Manipur gi hajik oiriba Kanglup ani gi Irang sida lairiba paliba sarkar led government koi BJP na koi gi Sri Nongthomam Biren Chingha gi sarkar sina lairiba paliba koi gi Manipur gi oiriba fibam si control to ngamdre Kanglup ani gi Irang si lotion ngamdre aduna Manipur ahong am laknabagi dabagda Manipur gi chief minister singedabani habsi tongan ba koi gi corner da laiba koi praja section mayam khakte gi laukhiba gi wafam laire party itself manung dagi Manipur gi CM singedabani aduga another thing amana Manipur gi habsi oiriba Kanglup si ani gi Irang si hawgalakpada yamna chawba thaulang lokhiba Kuki Jok community mapani gi changjalakba illegal immigrants drug akoi gi poppy planters kangu mayam khak naso unless Manipur ki chief minister Sindrima khai Irang se lotion namo gi damokta wari shaba amadi masigi peace procedure makha chatharoi but Manipur ki chief minister sin matargari Irang se lotion namo gi damokta peace process mo lagna bi moi makhoi gi oiba makhoi gi tonganba strategy mo khak loge habigi wahum na chingwa legi aduna hajik Manipur ki chief minister Sri Nongthomam Biren Singh ngarang Delhi degi hala matung da North East ki coordinator Sambit Patra masamo ka laga Manipur ki governor da resignation tender pishan gi biwa afum lere resignation accept tawre so now the question is Manipur ki chief minister makha tawa kana no oigedawri aruga Manipur ki chief minister silaba matung da Manipur gi hajik oiba Irang Kanglup ani gi Irang se masi fagadawri bra masi gi oiba political hajik stability lakadawri bra haibu afum su yamna chawu hangoi aduna maru ina ngase khoi thamjari topic si who will be the chief minister question mark what next aduna ngasigi topic siga hek mari lainana election biribase oja Harishwar Goswami ni chief spokesperson Manipur Pradesh Congress Committee oja Harishwar a very good evening appreciating your joining welcome to Manung Hutna adu oja Santana Hakam ni General Secretary United Committee Manipur and last but not least Dr. Imnam Premanda Head Department of Law Manipur University so welcoming all the guests on Manung Hutna I randomly had to like again. So now the big question Manipur ki chief minister loigare Manipur ki chief minister ki engre hojik se lebak miyam na paramba tongan political party miyam khak Manipur ki chief minister hongdam ni haiba amari Kuki gi lalo natraga Kuki miyoi singna Manipur ki chief minister shindo hai gi wafam Manipur chief minister masang na resign tawre hojik se luri bi wahang de chief minister na ngasi resign tawri wafam se masana intensely tawbra natraga na center de gi nampu da tawhan bra haiba question ani khak lare maram di mamang da khoi ningsang biya baje chief minister gi adum ba drama ni hai gi ba chief minister gi resignation tender thajan matum da laibak miyam wang da chi segai bagi adu gi am chawba khoi gi ram khak sulai gare but now the thing is ngarang gi oi bo wafam sidi yam ikhang khangau dana adum ba resignation am khang tok tor ko matam jida laibak miyam praja angak pom khuk fauri so the question is masi manung da kari lai ge masi hidden agenda have just why we there huse ki manung gi de khona kon khangja roi ko khangaroi de khona ranti yaw anti tawi khu oja gi ranti ne khoi to like tak pi ranti ni aduga hojiki electoral politics kari gi si yaw bo na tabni na khona di manung gi du kan khangre akhoi na tawri si di mapa na tawri si yengaga manung da kari oiramba yai du puthok pai wari ne ba ko na hojiki wena di akhoi gi Manipur gi chief minister si mari resignation du pire governor accept tawre adi assembly singa siri hawgada bu modu nan de boy ni haidana oda thwe ledra ko sigi trainee laise ana hojik si kanana chief minister oigada ge di mi aman oirani ko mi na di oirani karo mi nu de khoin haiba yaroi adu mayam khangai du mi hum mari du mayam puthok ne ba ko adu sungna taba amasu nu puthok pu yai ba ko sidi khoina mana center kari lai ga do mari leina ko adu madu gi matu na khalani chief minister oibi qualification lai pote chief minister oibi abs MLA marakti oidoi ne ba ko ruling gi oitare particularly BJP gi marakti oidoi ni oitara gadi kaino bu number si mo still command tori command tori ne moi marakti gi tum khan grane ba ko aduga ngamagan opposition na moi tu thar oina thugai ge habra adu ngamagan opposition ga punna chalasu yai there's different thing ni koina khangre maduma 10 schedule hai tu thar ne ba ko 1 thar to 2 thar ongre ana 2 thar
BJP tugairaga opposition gi khara leibiduga semaga anoba dol ama semaga merge tawga tawge habra adu natragana BJP marakti anoba leader ama sinba sigi potne ba leitu sidi ko da khoina haijari na saigi sida khoina mayam na khangbi do si khoi gi constitution gi article ga khangbi tare article ahum ga khanga yare ya atai du di mari thodong leina dra 163 haibam ne 164 haibam ne 356 haibam ahum jidang khanga lore ana 163 the highest in the council minister to aid and advise the governor highway 161 the yawm chief minister si governor appoint tawni han yawng ne ba ko aduga atopa minister mayam si other minister na adusu governor appoint tawni on advice of the chief minister haiba aduna chief minister si hapam chagi si governor gi power ni ko aduna khoi si the governor na soidana noni ni si da hapakani sangdaraga di pr laktoni sangdaba ya de ba si de caretaker na sulai ya pote aduna hujida ka le si yam thuna chief minister ma hapa daka leba ko 163 gi makhada aduda kanana sims oidagi will decided by them moina decide tom chagi moina decide tom ngamdraba upai lete president rule 356 lakh to yaro ana hoji luis moina decide to butare mana james ohensi mo yanam changi council minister su resign chief minister resign to but also council minister yaw kaino madu khoina article 164 da lakh to 164 gi clause number 3 da yaw do council minister is collectively responsible to the state legislature yaw aneba aduna moi pum chattoina hoji mantri leitram hoji aduna Delhi da ka chakre habra aina sum tar ko pawu bo kam chumno khangde ana aina khambada masi yam thuna issue settle tawra aduga BJP gi 37 legislature anka di khara hotare ne ko all are depend on mathematics leire aduga anka hotpiro aduga moi yo mak leader ma sinba ma change ba ko leader si akoi xyz oyo koi na kam madu no comment leite no comment ha kemsan ha bu na te akoi na ha ji akoi na ha ya de bo ji pot se kaino this not our concern akoi ha bu 163 ki makha da governor na chief minister hapkani constitution da ni sel ya hai ni hap ta ya pote da bu kana na command to ri se hek hapaga chief minister ba hapani hu to du se chief minister hapaga mathang da tang su manung da pung asukta nang assembly da floor da nang majority ulu masing string ulu hai do ne ba ko adu di boro confidence natre aduna confident motion natre tuna aduna adu su motion ni aduna confidence ki ko sai tuna no confidence hai ba sina confidence motion ni ma to ai lei uttu ni si message sina kamana ma aduna governor da list people sana roi ko si da koi case akoi gi lei bani UP gi jagdemika pal case supreme court yori ni ana floor test si adagi SR bomai case na fa bani just mapan na hel tawri ni adura governor ki office da natraga kano da Amit Shah ki office da majority proof to apote ko majority should prove only on the floor of the house sidi kanam chenya ro aduna adu ki poni aduna adu ki potu chatha tare adu back leraba queen si drama haiba ade political crisis is queen leraba ko adu ta no option 356 pairani pairaro de lambi de leiram 356 on way though on the way 356 later bani stay hek bab ta 356 la ani 356 to the laibak phargana animated suspension haida animated suspension haida assembly di khara hingal laga thamba ko admai na traga pura dissolve toraga fresh mandate ama election to harakani an PR sek thamgi ta ga di minimum the 2 month lai rani ko constitution 356 yawrise aduga both the houses of parliament approve to change ba ko aduga 6 month thamani amai toga sang ama the 2 year de thamba ya de president rules adu election aduna thatru ko thamba election to ba ya possibility lai aduna scenario amani ko scenario se ahum ni ka mari haswe amana ka ro kanda yam thuna governor chief minister appoint to ba appoint to bas man haim changi ko ai chaka semge chang to ni chief minister ni adu nimitu da nongalaga natraga punghar le or no thokpe india si di yam phabana angam masi di yam ngamme ba ko ai ngasi saka semage ne claim to rakanda okay semo hayeng adum wasak lawr si ko ot lawr si ko na dum tak le pakane ba ko adu hangchin nang du proof to ro ko na dum tawne ba ko ana amaina post yam lei adu amana problem haji ki wari film jida akoi manipur gi haji anob sarkar si athu matam da semba ya ba oithok pa ji kamaini yeng ba adu akoi na ningjang ya ba de 12 ta high command BJP gi adum mi fam ongkhak manipur gi BJP gi MLA sing yaurga mapana ka boi wa fun le aduna de 12 se da center gi miyoi sing na akoi manipur gi oir ba irang sida haji no na chief minister se dai wai akoi gi timing sida khalak pa ya ba gi film go ubra kamai yeng be khan ga do male khang do male di man be wani ko man su oram da su oram ba su yai oram da su yai wo dekte wo hotani hai sini lo da akoi ni uri do u he to oram de ba lo da di adana yam kan na khida khna hayu ya da oining mo xyz oyu ya bu yara di
board MLA natab chief minister oyai ko I am clarifying MLA natab su chief minister obai minister su obai India case ma'am like horin panjarake aduna 164 article 164 ki clause number 4 matugina 6 month de hen yadre 6 month ki manung da mas elected member oidong ne boko 6 month bokti obai adoine ado aina khambada adugumba di wakhan di khanram dodi mande ko MLA mayam khanari ba sainari ba moy marak war adudagi ama khanji hairambadi ya aduga adu nataba XYZ Manipur issue se solve to bangam godaba apha mi ma matam khragi tha tarukti pan ma tha to pa manga bor leptu su yare to holore wari boba adugi kesam le ana adugi potu daga tawbugi wakhanga leibra adu su yam phaja poni khanabiu kaino ga akhoi gi sidi samjam chief minister akhoi si yaro अखोई मणिपुर इशू सिदी अखोई द जिनोसाइड की कैंपेन अमा नल्लगा लैरिबनिना वार क्राइम रिपोर्ट अमा लैरिबनिना अखोई सम चीफ मिनिस्टर सिने काना रोय अखोई दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओइबा अदुगा मंगोंद लीडरशिप क्वालिटी सेनबा अद सेंटर का फजना इदि खनो हाबन नतेको माना मणिपुर इशू कोर इशू गाइस मोय जेनेसिस कासी अदि माइ सोल्यूशन जे कइनो गाइस फजना मरिक सुम सुम थंबा आइदे इंग्लिश और हिंदी अदु मागी ग्रुप्स अफबा अदुंबा अमा लीडर ओइ होद्रगदिने अदुम हानगी फिल्म दा तार तो कनेबको अदुना इन खम लीडर जे खर याम कना लीडर की क्वालिटी मरी मंगा ले मयाम खंगनबा अदु मयाम दु चेन ब खर पैखा का पैखा तौ रे न्यू चरा को मी यंग को मागी मी एसी फैबती जे कै खंगदो मा हिस्ट्री दे खंगदो नि पास हिस्ट्री दो लो दा प्रेसिडेंट कवे मागी प्रेसिडेंट कमाइन तौ बो जानो हाइजे खलगा आईदी कैम काना कैम खले MLA मरक्ता gi nataba MLA bosu academy mu hen ba yabagi provision ju yauri ne mayam thamjabani ko do na adu ama magi wanate adu gi potuma khana ningi aduga soiragadi president rule si on the way ni aduna soiragadi president rule lakto ne president rule si afabana te na afabana te haragadi haibadi nate president rule si di akoi elected kanu du leiroi du ne bako an adugi podcast si akoi khara khara naina ba chumra ai khale za harishwar maru ino da ngarang manipur gi chief minister na resign to gi ba fam se ngasi dagi hawdori ba कोई असेंबली सेशन बजट असेंबली सेशन जी कोई डे 24 तो ने तौर में हजिक से कोई नल एंड वॉइड थमजनग्रे हजिक से अदुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना हजिक कांग्रेस ना मरुइन पुथोके तौरंबा कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन जी मसी मायुक नबुंग मरे का हाइबरगे मसी मा हाना ऑलरेडी रिजाइन तो वाफम ओइदौरी ब्र नत्रगा लेबा की ओइरिबा कोई प्रजा मैम की प्रेशर तोंगा तोंगा पॉलिटिकल पार्टी अमरी मनुंग द लेरिबा क्लासेस सिंग माजे रिजाइन तो ओइदौरीबा मनमदे कोई हाना ममांग दसो कोई की रिजाइन तौगी वाफम उखक सुलाइगरे अदुना मणिपुर प्रजा म्याम नसो हजिक ओइरिबा लान की फिल्म हजिक अखोई ngak jorpu matamjina CM ama oina resign tawji matam chade ga haiba hajik still mane resign tawgor matung da jo praja myam gi tonga tonga mod myam khak sulai aduna maru ina koi gi mane resign tawgi base congress na hajik koi gi no confidence motion ga puthrak da mayok na ngam moi da gi adum ba yamna mighty phang da ba adu gi film da gi maje resign tawgi wa fam oina ubra aduga hajik se manipur gi CM sil madung da political stability je lak ba yai kai na khan bra kamai tawi yam chumi pebam kainoni huzik lei pot se hangbiri ba potum yam chumi aina constitution gi na traga rules simram dangang wasi ta sing namakti matik chadabani adu aina party gi oina leiruba political party de affiliate towa aduna singba kya aduna maram moiraga khara sum common man gi knowledge tu ne in thamjatu yes ahan bada in thamjani ge huzik hangbigi badu ne akhoi gi congress na अखोई नो कॉन्फिडेंस मोशन तो वैसे अखोई की लेवाक याम थीनो वारबा दुकि मतिक लोइरबा हाइदारे हाइनगाई लेत्रे आइना मुक सिगी प्लेटफॉर्म सिदा सिगी फोरम सिदा सि तौब मयाम दो मुक केनो तौब आई थोइदोंना अदोम दरि त चंगन जरोय सही लिसिंग अनि हेना लाइ खोरबा फंगाबा थांजिंग फंगक्त्रबनि प्रमाण को कौरु चपंग मक्त्रबने बा अदु द समजिन जगे को अदुना सिगी स्टेज हि योरकान सिदि अखोई की नो कॉन्फिडेंस मोशन तौब प्रजागी वारिबा सिंगसि उरगा खोलगा मरुइना लीडरशिप से सिनबा माग लीडरशिप से ना कोई मकोक ओइबा पोटलबनि ना माना चिंगगा ट्रेन गे दोइन चटप पोनिना अखोई मा सिनबा बसि यामना दगा लेबा पोटो ओली मरक हप्सन जबोइना बीजेपी कोई की कांग्रेस खतना लीडरशिप सिल हाइरक्तबा इवन बीजेपी की मनुंग दइबो हाइजल पिबा फुनि लाइसे आई लाक्सगे दुगि अदुदा अखोइगे तौम थोकु इथौगे तौ मतम सिदा आइना सुम खनबदा आइगे कंसीडर्ड व्यू दा करि आइनु उगेदा कांग्रेस नो अखोई नो कॉन्फिडेंस मोशन जे मूव तौरगा अदुदा सपोर्ट तौर कदो मयाम अमा उब्रा यस अदु कदुम अदुम पोट अमा लाकप तारगदी बीजेपी गी ओइना
Manipur khadagi natana India gi oine yam chawa maithiba haibadi opposition congress na thangatpa no confidence motion du BJP na support tawga kai gre hagadi pungloi loire dan maji yamna oitokbe yaramba adugumba madu kai gre hagadi magi makhoi gi skin shape tongna ba ko makhoi gi face shape tongna face saving ko adugi tactics amoina su tawbra ina chingna ba lei ko aduna aina thamjaningi di hojik leiru poti akhoi logi experts yobiri adu aigi view khara di thamjage aina huji uriba potsi di akhoi 12th Manipur Legislative Assembly si 24th January 2500 ki January si de thoki bane ngasi de hogne je aduga ngasai gi ahan 6 ki adugumba ngasai gi assembly se masi lotion gi bana August ki 12th ta ne ba ko chumi ko August ki 12 2024 da akhoi gi 6th session ji loi gi bani aduga handa ki 12 si dagi na अखोई sorry 10 सिदगिना 24 अखोई 7 सेशन जे हौबगी पोनेबा प्रमाणिको अदोय बोइदि 11 सिददि 6 months ti surammaneeba ko 6 months leramaneeba adu hayeng sidaida aduna ngasai 6 session ji concluded on अखोई 11 sigi matungdri 12 day di loye joineba sina aina sum kabu pajar pa yengjarak pada article constitution gi 174(1) hairisi 6 months shall not intervene haibaneba between the last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session pramana sigi constitutional interpretation ruling adu da mayam lerangani do khoi common man ujari di session amagi marakta session ani sigi marakta tha taruk tagi di थातर की यामद्रबद इंटरवेल लेगदमनी सिनेबा अदो करिगुंबा हाई पोसे हुजि बीजेपी से पनिंगदबनी मरमदि बीजेपी के नोस यावदमनिना बीजेपी ना ममांगी ताम सिदैदा अखोने यामद्रबद रूल्स की मतुंगिना अखोई रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट ऑफ अखोई की केनो से रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस से सिगी मतुंगिना अहुम फंबिरमगदि हुजि था अहुम फागिरोयबा सी क्वेश्चन जी अराइज तो रोयबा सी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ओबीआई ओइदबीआई प्रमाणिको मयाम से थोहलिबे से मोय होबदे होंग मतंग मतंग थोहलबनेबा लास्ट ईयर दु द विंटर सेशन नाइ दारे सो कॉल अदवाइन थमजरगे हाइबो विंटर सेशन जे फममगदि हुजि था तरुक फागिरोयबा अहुम नत्रगा अनि नत्रगा अहुम सिगत ngaइगिनेबा अदु हुजि लाइबा पोती हुजि हयेंग हंचित हयेंग तारे हयेंगुंग मनुंगदा हाइबा सेशन जे कहौद्रगदि था तरुक्ति हेंदोखरनेबा अदोगदि स्वाइदा आइगी खंगजब खरदुनी आइन थमजैसे सिदा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लाकद्रा अदोबोइदे हयेंग भोकी मनुंग सिदा मखोइना नसागी सस्पेंडेड एनिमेशन की क्वेश्चन जी को मसीगी पोची लेगद्रा सस्पेंडेड एनिमेशन जी लेरगदी नसागी हाइरिबा था तरुकी मुंदा कोबई क्वेश्चन जी लेरोइगनसु 174 की मखा खरद थेंगनबसु दुम लेयबा अदु नत्रगदी हाइरिबा अदुई मतुंग तौरगदी कमाइन तौना पुरकदुइनो सिमदि आई खितंग मसिमदि खितंग मम्मे अदुना आइना थमजनिंगिदि समाइना तौदना बीजेपी ना मखोइना तौरिबा पॉलिसी प्रोग्राम से हाइबा नो कॉन्फिडेंस मोशन जे तहुल्लमबा हयेंग से सॉरी ngasi rongani tawise ngas hauduise तहुल्लमबा ngasi de ogera hiyeng ogera magi aduda mai mayam formalities mayam du lu तहुल्लम matungda मधुदा माई पापा माई थीबदु मा यंगजरा अदुई मतुंगी न तौरमगदी हुजिकी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से लाओइदरन खल्लेबा अदुना मसी तहुंदना ngसायु थंबिगिबा नल्लेंद भोइड कैसे अखोई खंब नत्रगसु थेंगदबा हाइदारे नल्लेंद भोइड कैसे अखोई सुनें थेंगनरक्तबा हाइदारे अमुता सिगुमै ताम जे अखोइना सुम थेंगदबा ओरंगनी आइगी लाइन नतमनिना असिगुमबगसि सिनरगा हाइबदी ngसाय अहानबा कौगिबा हंदक कौगिबा ngसाय की 7th सेशन की नोटिफिकेशन नो नल्लेंद भोइड जे करी हाइनो इन सुपर सेशन हाइबिगेगा हाइबिरो अतै लीगल टर्म सिनबिरो को अदुगा नल्लेंद भोइड ओइरे हाइदि अदुई पोतसे मसीदी अखोइना खंगरोय कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स न खंगनी थोकिबा जीएमु नल्लेन भोइड नि हाइजे करी ग्राउंड हाइ नो गइसे प्रमाणी हुजिका बदु चनरोय यैथुए अदु पोस्टपोन तौरे एजोर्न तौरे दिस एंड दैट इन सुपर सेशन अदुना चिंगदुना अतोप पोलम निको अदुना हाइबा पोचिंग जी मुन्नी येंगु कांददि मखोइगी मोटिव से हुजि हाइबिगिबदो एनिमेटेड सस्पेंशन जी लेरगा लेरे अदु मनुंगदा अखोइ लीडरशिप से खंदना खोतना तहौरगदि तौरे अदुगा मसिसु आर्टिकल 356 की मदुगी खुमाबा अहोबम ओइदुइनेबा अदुगी पोतु लाक्तिङै दुरा मतम खरा टेम्पररी थम्बनेना अदुइनदा अरेंजमेंट गिदमता थम्बनेना थेंगै थेंगनबदि को अदुना आइना हाइजनिंगिदि
BJP government sina center gi ogera amagi ogera makhoi gi hidden agenda am leirabra suru nai khairaga constitutional crisis to laga akhoi hidida PR na singba namdana akhoi gi thamjalaknabagi honarabra hi singnadaba ngamdeba ado aigi mon matungina di congress ki oina di PR se sama pamdeba akhoi gi athu matamda makhoi gi maraktagi लेवाक पु शांति पोरपंग ngdaba ingmataba porokam ngdaba leader ma chief minister ma yam thuna kanbiraga sigi crisis single leitringeda nataga leraga su expert mayam leibna avoid to ya mo to biraga thambiraga di khanbiraga lewaak se makha chathabiraga di yamna phani hai wafam di thamjage hambada okay thank you so much maru wafam ne aduna hajik oiriba charang na ba amadi oiriba oirak puya ba sing se hajik laiba khoi gi center na yeng matung da manipur gi praja gi interest thabak to bom thoi manipur gi praja na president rule pamde at the same time hajik congress ki spokesperson na thambiba congress ki oina de hajik adugumba president rule je pamde habigi wafam duni so I will come to Santa how do you see hajiki chief minister change torokpa mathang da kari oirakpa yaba si the political stability hajik oigidoribra haiba wafam duni ai tension jage kari motive be akoi using laiba manipur using laiba political position akoi da as a civil activist not as a common citizen oina haida ko akoi da yam nuai jade je kaino nganda ngasai gi kano se united we stand divided we fall laiba gi style da kanu gi na tawa ina haje congress na gani ko no confidence ko we have na tawa moi akoi gi yamna unique oiba situation na manipur da hoji lai ri bo unique oiba situation ji da BJP ai party se kaw thokra je bo ngasai gi manipur gi MLA nga ta ne khalla kan da toan mamong da ngasai gi akoi gi handak ki assembly sina manipur se yentho e have the haiban ba tho oi maram di ngasai gi MLA tara ama ngasai gi tara sina support organda separate administration ki demand ama yam openly lai ni assembly manung jida ko sigi assembly se oji thamore so haibi dumaina session akoi gi mamang gi july gi date kano dagi me gi date 3 dagi crisis tho matung da me date 5 dagi di ngasai gi tribal MLA sing maru oina kano gi akoi gi hokip ki kari gi gara gi ko kuki ena di palla roi ge ko adugi mayam gi MLA sing kip gen noi ke lai mayam se moi se date 5 matung da di manipur mapanda lai reo manipur manung lai tre ko sigi sida political crisis se adu dagi sum lai ra bane ko je adi constitutional crisis haizira political crisis hai lai reba assembly manung gi lai rabane adubu sigi crisis se party adu yam sorry chawbo party moina ngasi bawda solve tawbang ngamaktra gan ko speaker gi level dagi disciplinary committee gi level dagi amabo solve taw toan ojoina mamang gi pabung ojoina mamang da mana sai gi disciplinary committee na assembly da che thagi le tamo ki ni bani thage do gan mase 10 MLA gi mathak da action logudam ne che thage do gan akoina thadi na pabung thale me akoi adum lepa ga pabung thagi le adugi response amta leite respondent amta kanona assembly na kan pidri bo bo adubu ngasai gi nuai tri se kai no gan da yam unique oiber crisis ama lei matam da ngasai gi crisis to solve tawna ba honabagi mahuta honabagi namada kanogi moi gi husi gi BJP gi internal tasal je congress gi di opposition ne na ma gi toan thamgra je ba akoi congress su akoi su amarom di yengda di akoi di pali belengak tu na fazana torok to matam da criticize to bana ta ga moi gi asoi ba ko na law hong to bu ne ko na ngam isna adubo majority da gi hena lai ra ko party mana sumaina to dana yamna extraordinary crisis ama thogan ba je moi na chief minister sin gya su yam hara sin bia ba phammi ba chief minister ori bani pass su hara fare noi na ngamne ade noi la de noi le ga de noi to lo hai ba su ya ba adagi ngasai gi sinningi ba kamu du na su central leaders in America changa to we have aduna to ba angle amasu haji MLA trani thoi date 12 ta hojiki pali belengak sigi MLA me amama Delhi da kore haise Delhi da kore na hoji rumor oi dera ase boy high command meeting am lei dori en haise ko sigi meeting se si yang kanda adagi ngarang gi party president magna ngasai gi kanogi matang da honorable chief minister sina mana resign to bui mara mana explain to ga piri se sigi matang sida akoina as a civil activist mo ni yeng matam da akoida yam satisfy oi da matter yam lei maram di kai noi kan da ngasai gi party gi president jina party level da ngasi bawda kuki MLA amadi maitei gi MLA me am gi meeting am bo single meeting call to gi lei ti party constitution am su le am gi ne ba akoi assembly gi na to to ana party gi constitution am lei ni ba party president party general secretary sina manipur gi lei ba crisis political crisis se diffuse to no political level da step logi bam ta leite BJP gi oina ko ai wakhanda BJP khakte wante any political parties minus step loba hosi fau da leite akhoi na yani di kaino ga na ngasi se moi gi geno gi power gi
crisis se thoe kana chief minister oidino hai ba se handak na ha masunati hanjan thoe ado thoiba crisis segi manungda Manipur nungsi na helibra moi me manaraga Bharat Sarkar ga Manipur gi favor da negotiate tawrok bra natraga chief minister gi chokri je negotiate tawdori bra hai ba ji yam chawa question abla ai ba sima adu question du gi answer lak tu ngai da santa ngasi da gi hauda assembly session gi mangwina na just akoi pung khara gi mamang da Manipur gi CM na resign to bose sai wai any political game ubra kamai we si poche ai kamai jage ko assembly me gi de 3 matung da pham gi be assembly sing se shorten assembly ngatne ba kanam ngangan gi deba kai humba akoina no confidence motion kauta de ko speaker sina assembly house da phajana matam pi da yaroi phajan pi ni matam pi da suya yaroi maram di vote tawdring ai da o no confidence motion ja kai to bai kauri no kari gi pendri no every member se right phajan phangane ado ai wakhan da di no confidence motion je mana ngam da bai wana tana BJP lengak da prime minister da Amit Shah da N Biren Singh da magi ngasai team ma lai se sigi home ministry ne akhoi state ki chief minister ne aduga ngasai security advisor ne chief secretary hana oiram masine makhoi ki team ma lai sida floor of the house ta moi hullaga ngang mose masigi kano ke hani ko recorded event ma yam chaw ba mong na sakhi do jiri event adu ada adagi su gi matang da pukat ki ba kaim tongam dre na yam openly ulak da 3-4 hours 5 hours en chang so 12 hours en chang matam bi da ya da condition la ne adugi matam du di ngasai gi last N Biren Singh jina as a leader of the house mase koi Karnataka gi Yedurappa resign mana Yedurappa gi matakta no confidence motion to ka na yam clear cut live telecast pa wo we ji ko mayam ji loina ngang lo kan da chief minister jina ngang matung da vote of confidence pi doi ne ba the vote to da amu fail oi ta di madu ngasai gi tamo hai bi dumai na yam post ta da ba ngasai national level da adagi ngasai gi kayani ko ngasai hai ba war crime gi pot mayam gase yamna automatically documented oi gido ba mong lei bani da mase tawandana ba phone ga tawgi bane na ai mi yeng da sumai ui ko aduga loshila ko da ai haining se wakhan je khara phajana khalani miyam gi leader amo ina ko wakhan phajana khalani phampai ba nupa da su ai na ngamdre haraga di mayam na ai na ngamdre khalaga di adum sacrifice to by spirit se leader ai se du ne ba sacrifice to by spirit se yam phajana legedam ne ba aduga phampai ge khalli ba kangu du su akoi mayam martagi sina oiragadi phani habagi spirit legedam ne ba adubu assembly manungi oiba rajniti di moi phajan sanai ba party gi rajniti da di pura flop oire ba BJP se ai adum openly age moi sauge su dum sau no ba political party moi na khwai chaw ai hai jage kangpok pi da paper adi kano da ko membership drive se tamo paper da to da ko kangpok pi sina khwai dagi yame Manipur da hojik BJP members se kangpok pi khwai yame aduga hojik BJP gi members se Churchanpur da zero ne ba Soampur da zero ne ba ko adu atai jaga da su adu membership drive se moi tawi fajan le adu ta di membership drive na fajana to ba political party du na Manipur nung sibagi activity di utli bra ba ain thamjani je ko adu political party du na moi manungi power mongering di yam fajana openly to we main tam exactly aduna 2012 ta tara mathoi suba Manipur legislative assembly election da hoige sarkar se mabudam da Manipur chief minister oirapo chahi manga and then amuk 2017 da tara ni toi suba Manipur state assembly election da masida amuk mai pa amadung da Manipur chief minister oirapo chahi tariat ka tha tara ni Manipur chief minister sri nongdomam biren Manipur chief minister oiramasi adu ngarang si amna khangudana Manipur chief minister gi resign togiba Manipur gi from resign tawroi chief minister की फम दगी ममांगी तोंगान तोंगान बा पब्लिक की ओइबा प्लेटफॉर्म द हाई बो फम लै अदु ngरang से करी मरंग गिदमक त खंगौदना अदुबा खोइगी पोस्ट के रिजाइन तौगिबिनो हाइबजे हजिक प्रजा मे हमगी चममना बखर मखैसु लैरे अदुगा नोम खक्तंग ngairaba अदुबा असेंबली सेशन की ममांग द पुंग खरगी ममांग द मणिपुर की चीफ मिनिस्टर रिजाइन तौगिबिसु अचो वहंग ओइन लैरे